Angibingelele bonke abahlobo bethu endaweni ezehlukene eMzansi nasentla eSouth Africa nangaphesheya kwezilwandle ngoba phela sikhopha le ndaba le ngifuna ukusho ngingaqhubeki nendaba ukuthi uSathane bakathi uzama kuvala le nkonzo zegodi ngalesifo lesi sivele sathusa wonke umuntu okhona la osembusweni osesontweni okuphi naphi kwethukile ngalesi sifo esifikile manje kufihlakala le ndaba elapha encwadini yamaHebheru isahluko sika-9 kunevesi engifuna sifunde incwadi yamaHebheru isahluko sika-9 ivesi nje verse 14 kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu umoya ophakade engenasono liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Sathane uvimba ukuthi singabe nathi inkonzo lethi ngoba uyazi siyakhuluma ngale ndaba eyalethwa nguJesu ngosuku lePhasika kufika kwakhe wezephethe igazi lakhe elizohlanza izono zethu elizohlanza emsebenzini yethu emibi. Sengishilo ngathi kungenzeka naye basajabulile Sathane athi hayi lo nyaka ngeke babe nayo le nkonzo ekukhumbula lo muntu ngokuthi amakhulu ngathi umuntu akasho seyidodana kaNkulunkulu uthi umuntu engeke kusakhulunywa ngaye kanti lesikhathi sizomemezela impela ukuthi usekhona Jesu. Igazi lakhe linamandla okukhulula umuntu ekufeni kwaphakade lekukhulula umuntu ezinkingeni zonke njengoba tinsukutiza zalokufa kwaJesu. Iyenzeka le ndaba ungathi funa khohlakala emehlweni abantu, iyona uNkulunkulu ayenza ukuthi le nkonzo ihlale zibe khona ngonyaka ngonyaka, sikhulume ngoJesu owabethele esibambameni. Ishilo ngasemuva ngathi kunengozi esilandelayo thina bantu, ingozi yokukhohlwa. Sikhohlwa izinto ezinkulu ezingumsebenzi omangalisayo okukhululwa komuntu emsebenzini yakhe efile, yekukhulula umuntu esonweni. Siyambopha umuntu isono, simbopha angasazi ukuthi uzowenza njani, simbopha izandla nezinyawo. Kodwa Jesu ufikile ongumkhululi, igazi lakhe lehlapha esiphambanweni linamandla ekukhulula umuntu engozini yokufa kwaphakade. Silethe yena, sizokhuluma ngaye kulezi nsuku, sikhumbuza wonke umhlaba. Ngishilo ngathi noma ungathiwa-ke asinohlangana, kodwa likhona isuku liyeza, kodwa uma sokuphelile zonke umsindo
sithe uNkulunkulu wethu sizokwenza inkonzo yesikhumbuzo, sikhumbula lo wasifelayo, sikhumbula lo wasihluphekela, sikhumbula lo wathwala amacala ethu, owasikhulula emandleni ebumnyama. Sengishilo ngathi uthi Jesu ngiqinisile uma umuntu enza isono uyisigqila sesono, siyamgqilathi umuntu isono, siyambopha izandla nezinyawo, yehluleka imfundo, bahluleka abaphansi, kuyahluleka zonke lezi zinto nguJesu yena yedwa yehluleka imfundo. Umuntu oso efundile simbophe lesi isono abe sigcina sesono. Manje isihlobo sami lapho uhlezi ekhaya lapho, ngiyakumema ungenze uhlezi lapho nje esikhundleni ukuthi ngabe uyaphumula, ubeke ukuhamba phambi kwakho, ubeke ikhathoni phambi kwakho, ngoba awuyehluleka ukukhululeka. Bona nakuJesu akakukhulule namhlanje kule nkinga yakho. Ungenzeka ulapho uhleli khona phansi, yebo ubasile emlonyeni, uyabhema, uyafuna uliyeka ligwayi, kodwa usiboshwa, usigcila. Khona uJesu akulethele yena, igazi lakhe linamandla ukukhulula kulolu gwayi lakho, ukukhulula kulamanyala owenzayo, ukukhulula sosidzakwa bathi bahlekisa ngawe, babukisa ngawe, kodwa Jesu namhlanje ngeke ahlekise nawe. Uthi zani kimi nonke nenikhathele nenisindwayo ngizaniphumuza. Mntaka baba uNkulunkulu, ngime lapha kwakho, ngilethele umlayezo ukuthi igazi likaJesu linamandla ukukhulula wonke umuntu emsebenzini yakhe efileyo. Ngizokumema ngimele egazini likaJesu, angumemele esontweni, isonto lehlulekile, thethe basonto ahlulekile, imfundo yehlulekile, abaphansi behlulekile, yonke le nto ihlulekile. nguJesu wena yedwa onamandla ekhulula umuntu esonweni, onamandla okuqeda uvalo. Uthi umhlabeleli wethu igazi emhlatshelo lonke abaJuda lalingesiqedi ivalo, lalingalisusi ivalo, kodwa Jesu masefikile wangena kwabakanye wabiza ukuthula abantu bekhathazekile. Igazi lakhe linamandla, ukufuka kwakhe kunamandla. Manje sizoletha le ndaba Nkosi yami ukuthi sizokhumbuza nhlobo tami ey'bhofini zonke ezindaweni zonke ukuthi lelu suku lenkonzo yephasika noma isidlo mayingakhohlakali, noma ngaba nje emhlabeni, noma ngakhokozela ngale ndlela, ukhona ongakhuza kube kanye kuphele konke uJesu. Anti ngelinye ilanga siyafunda eBhayibhelini, sifunda ukuthi lapha emkhunjini uJesu wayephakathi, bembeke emuva kwavuka isiphepho, sakhuze sabhekuse siphephe olwandle, umkhumbi wafuna ukuphuka. Lithi bamkhumbula Jesu, bamvusa bathi, Nkosi awunaki nasi ibhubha. Uyavuka Jesu uthi, lwandle nawe moya thula, uthi du. Uthi kwathula kwathi chwaka, bamutala abantu ukuthi kanti ungubani? Nolwandle lamlalela, nemadimoni ayamlalela. Yebo, ulalela ngokubonga, uzele kona lokho emhlabeni azokuthulisa zonke. Lale sifo sesikuhlupha iminyaka neminyaka, namhlanje singathula silidumo. Ngifakazi bonile abantu abaningi besizakala ezifeni
ezingalapheki, kungekho umuntu ongazomsiza, kodwa Jesu afike yena athulise ukuthi du. Ngelinye ilanga ufike umuntu osawuthandazela la kimi, kukhuluma netilwane la kulo muntu, lithi hey valisa wena, ungasolo uhlupha wena, uhlupha mfundisi namhla vele ilanga lakho lokufa. Ngithi mina unemanga Sathane, namhlanje ngeke afe lo muntu ngoba sefikile, noma bakafanele afe kodwa ngeke asafe ngoba Jesu esimfuzayo esikholwa nguye uyalalela. Lokho walikhuza ulwandle lathula, wahamba phezu kolwandle bamangala abantu. Hey, lo Jesu wathi usemangalile. Kwaphela kudla ehlane, wabheka phezulu, kwehla imani, kwehla lithi iBhayibheli abantu badla isingo esiphekwe esizwini phezu ingilosi. Uye lo Jesu sizommemezela uthi usenamandla, usekhona, akaphelwa ngamandla, akakhathali, nguye izolo, nguye namhlanje, nguye phakade. Wayekhona kokhokho, wayekhona ekuqaleni, uye lo wadala izulu lomhlaba, uye lo wathi ulwandle luqoqeke, uye lo wathi umhlaba uveze utshani usenjalo, sasho izwi kwenzeka. Nani-ke balaleli, ngiyathanda ukusho ukuthi le ndaba enkulu le esikhumbuzayo ukuthi ukhona wasihlupheka esibambaneni, igama lakhe nguJesu. Uye lona amandla okuthulisa zonke iy'nhlungu, uye lona amandla nakulesi kugula kwakho nako kungenzeka bakutshele vele nokusasile, nefuna ukutshela nika ithemba ukuthi Jesu unamandla okuthulisa lesifo, ukuthulisa noma kungenzeka nemishado wakho ungathi bazokuxeka. Thatha Jesu wena uyimpendulo uyakukonke nokusiza, noma uyasebenza ubone ukuthi imali iphelelaphi, nangu Jesu namhlanje. Thatha yena umfake ekhaya lakho, umfake emzini wakho, utawukhulisa yonke le nkathazo, zonke iy'nhlupheko, zonke iy'nsizi. Nguye izolo, nguye namhlanje, nguye phakade. Ngisho kuwe hleli lapha ulalela ubhekile ungakhathazeki, ukhona Jesu senamandla wonke. Siyafunda lapha encwadini ezenza apostoli, manje uPawula bawuvalele ejele, manje uPetru bawuvalele ejele. Lithi iBhayibheli lami phakathi ebusuku uPawula wahlabelela enosila kuzathi imbosha tabeva neminyango yabezwa, emafasitela avulele, umnyango wavulele, umhlaba watamatama. Zahohlwa zonke lezi zinto babophile, ngoba bathiwa bekhululekile kodwa bazange bahambe ngoba base babanjwe isandla sikaNkulunkulu. Mntaka baba, mema egameni likaJesu. Ungayikhohlwa le nkonzo yesidlo, ungayikhohlwa le nkonzo yokuhlupheka kwaJesu, ungayikhohlwa noma ngabe kunjani, noma ngabe sowudle wasutha, noma ngabe sowusizakho esinjani. Nangu Jesu angakulamulela, angakukhulula, ungumkhululi, ungumhlengi, ungumsindisi, uya kuye. Uthi zanike mina ungangeni nikhathele lisindayo laziphumuza. Thatha yena usize, unamandla okukhulula. Inkosi yomusa ikubusise. Usacabanga ngale ndaba, lethe yona mntaka baba, kodwa umthwale nawo ukuthi ukhona Jesu negazi lakhe linamandla, liyakhulula, liyasindisa. Nani uthola ngesihle, nonganalutho uthola ngesihle ngokuvuka kuphela nje, ngokuzekela kuphela nje. Nawe la uhleli ekhaya lakho, la uhleli khona, Jesu uyanamandla, afinyelela, athi ukhanyisa. Ngiyacela impela ungathi ungathatha isinyathelo
sokusinikela kuNkulunkulu. Wendeke umzamo soyelile, sebazamile bonke, kodlulekile ukuthi uJesu akahluleki. Nango namhlanje lethe asekuthandazela ukhombise uvuma ukuthi Jesu unamandla, nasi isandla sakhe sinamandla, nasi igazi lakhe linamandla, nasi silulekile isandla sikafinyezwa funa siyibambe impilo yakho. Ngisho lapha la uba nje ukhona, ngisho lapha ezonini lesasono owasesikhathi wasikhohlwa. Jesu unamandla okufinyelela akubambe leso sono akukhiphe ukhululeke. Athi labantu sasemkhunjini, kanti ungubani lo ulwandle nomoya namadimoni ngiyamlalela? Ungumnene mandla, uyinkosi yamakhosi, ungumbuso wababusi. Asithandaze Baba wethu ngameni kaJesu, ngiyathandaza Nkosi yami, bonakalise uNkulunkulu bakho laba bantu bakho. Ngiyawabona igazi lakho senamandla, sakwazi ukukhulula, ukhulule Nkosi namhlanje.